pri vrhu liste kockom zaraženih evropskih zemalja, a ispred nas je samo Bosna i Hercegovina, u kojoj je registrovano 1512 kladionica. U našoj zemlji na jednu kladionicu dolazi 4300 građana, a poređenja odnos 1 prema 7000. Podsjećamo i da je Svetska zdravstvena organizacija kockanje definisala kao poremećaj navika i impulsa. Kod nas, kao i u svetu, postoje programi za odvikavanje, ali je, kako se navodi, vrlo mali broj onih spremnih da priznaju problem i da se podvrgnu lečenju. Međutim, među onima koji se ipak i odvaže, potraže pomoć, broj je sve veći. Dakle, kaže Dejan Stanković, direktor fonda HERC, koji je i ovoga jutra moj gost. Poštovanje i dobrodošli. Ako se ne varam, u Novom Sadu, u Centru za promociju kreativnosti, koji postoji već 4 godine, postoji i call center, broj poziva je sve veći. Kako to komentarišete i da li na osnovu toga možemo da damo neki zaključak? Jednostavno, svaka promena, znate, u, da kažemo, društvu izaziva da broj poziva jednostavno bude zaista veći. Mi to tumačimo na dva načina. Jedan je taj da sa pojavom telefonskih kvizova povećan je broj poziva na SOS telefon, znate, starije gospođe zovu da bi pogodile neke stvari i tako. Sa pojavom, ne znam, Grand Casina koji je otvoren, takođe povećan broj SOS poziva na naš telefon, ali sa druge strane mi smo optimisti i mi se nadamo da su stvari porodice te koje su shvatile da moraju, dakle, da rešavaju problem i da su se nekako ohrabrile i zbog toga je takođe povećan broj poziva na naš SOS telefon. Ja bih samo mogao da kažem, dakle, svim roditeljima koji možda i dan danas vode jednu borbu sa decom koja su u tom problemu, jer deca obično kažu nisam u tom problemu, ja ću prestati kad god hoćem. Dakle, inicijativa od samog kockara se nikada ne može očekivati. Roditelji moraju da budu uporni i čim primete prva dugovanja ili prve probleme, da potraže stručnu pomoć. Pa dakle, ko vam se javlja? Ne javljaju se...